Mayong adlaw natong tanan, pasensya na gid kayo kung karon pa ta nakapahigayon sa atong presko, no. Party kini sa usa ka selebrasyon, birthday party sa usa ka opisyalis sa PNP. Okay, nanginaot ko nga daghan og natun-an nga mga pagtulunan ng ato publiko, no, about sa birthday or about sa party. So, pohon-pohon kung magparty mo, palug na lang kung sunod ni ining mga guidelines, no. Palug og take down. Una, imbita ra tanan para walay magmahay. Maunang ma-headline kay dili man malakip og pangimbita tanan. Ikaduha, basta bisita, ayaw tagai og plastic nga tinidor og kutsara. Ipagawas ang pinggan og silverwares. Wala man ta naglisod. Sunod, tagai tanan bisita og panit sa litson. No exemption. Ikaapat, sa buta ang caterer nga puno pirmi ang refill sa rice. More rice, much better. Less rice means more libak. Sunod, tagai tanan bisita og soft drinks. Budgeti og duha ka botilya kada bisita para sure ang tig-ab. The more tig-ab, the more chances nga walay chismis. Sunod, budgeti tanan og beer tanan bisita. Kung naay gusto og wine, silbihi. Dapat walay maulahi. Sunod, make sure tanan bisita nag-ila-ila og naapil sa group picture. Sunod, dapat tanan bisita nakadawat og bulsita. Bulsita para sa BH kini. Budgeti og duha ka silupin. Remember, BH maoy pang grand finale. Sunod, kung walay BH madala, pag-expect na lang mo og FO o friendship over. Plus, libak sa social media. Magpahimangno lang ko sa mga celebrator pohon, no? Una, ayaw tawga ang party og spontaneous, especially kung nakaandam ang buffet o nakatent ang venue. O lastly, dili na nato ni dugayan ang atong presko, no? Let's go directly to the point. Kung naay mag-request og tukar o sonata, palihog na lang kung tukar sa Manyanita. Ako na lang kantahon ang linya. Muning tawag nga, I love it when you call me Manyanita.